Dobro jutro i lijepi pozdrav. Krećemo sa novim serijalom treninga sa vlastitim tijelom i gumama. Što znači da svaki puta kad radite se nekakav trening napravite da bude nekakav novi challenge, nešto novo i da nikad ne bude monotono i dosadno. Specifičnost i prednost ovih guma što uvijek ih možemo staviti ili u jaknu, ili u ruksak, ili u auto, znači ovo je nešto što možemo koristiti gdje god se nalazite. Danas vrlo jednostavno prije svakog treninga ću napomenuti, to ću uvijek reći, dobro se istegnite, dobro se zagrite, dobro podignite radnu temperaturu i napravimo prevenciju bilo kakve ozljede. Danas u našem treningu imamo 8 vježbi koje ćemo napraviti i današnji trening zove se tonizacija kompletnog tijela. Opet ponavljam, dobro se zagrite, dobro se razgibajte, krećemo. Specifično kod ove gume je sve što god ćemo raditi možemo napraviti na opciju duplo, tako da dobijemo puno jači otpor. Znači sve zavisi u kojoj kondiciji se nalazite. Prvu vježbu koju ćemo napraviti jest da ćemo lagano povući gumu na način da ćemo dignuti laktove čim više uz tijela i kroz izdah podignuti ruke prema gore. E sad, kad podignete ruke možete osjetiti napetost ili tonizaciju kompletnog tijela, od kompletne ruke do trapeza. Radimo naših 20 ponavljanja kroz izdah. Svaki puta kad podižemo gumu prema gore, lagano radimo kroz izdah. I razmišljate o tome što radite. Razmišljate o tih 8 vježbi koje ćete napraviti, jer vježbate zbog sebe. Evo ga, ok. Jednostavno izvučemo gumu, širina stava i širina ramena, stavat ću s ove strane, leđa nisu zgrbljena, nego su lagano izbačena prema van i kroz izdah napravit ćemo 20 komada na 3, 2, 1, ajmo 20. 1, 2, s ove strane, 3, disat, 4, polako, 5, ne idemo nigdje, 6, 7, diši, 8, visoko laktovi, 9, 10, još 10ka, 1, vješak, 2, 3, jako napni gum, 4, kroz izdah, 5, 6, 7, diši, 8, 9, 10, odlično. Nakon naših 20 komada raširit ćemo tako da dobijemo odnos između podlaktice i nadlaktice 90 stupnjeva. Dobro poznata vježba za ove jutarnje sate zove se good morning, što znači opet stanemo širina stava i širina ramena, stavit ćemo lagano gumu da nam dira zatiljak i kroz izdah maksimalno dignuti glavu gore i dignut ćemo se gore. 20 komada. Može? Širina stava, širina ramena, glavu gore cijelo vrijeme, ali ako spustite glavu dolje, zgrbit ćete leđa na 3, raširite gumu po 92, jer onda slijedi nastavak. 1 i 1, kroz izdah. 2, 3, vratite ruke, 4, konstantno napete, 5, 6, samo disat, 7, 8, 9, 10 kao još u igri i 1, stopala ravno, 2, s ove strane, 3, 4, glavu gore, 5, 6, 7, su napeti cijelo vrijeme, 8, 9, 10. E sad, s obzirom da već smo ruke pogodili ramena, ostanemo i dalje u toj poziciji, zadrži cijelo vrijeme, to je poanta, idemo do 20 ramena, kroz izdah gore, potisak, napni gumu na 3, stopala ravno 2, cijelo vrijeme je napeta guma, 1, ajmo, 1, 2, 3, 4, 5, samo diši, 6, širina stava, širina ramena, 7, 8, 9, 10 kao u igri, 1, 2, samo diši, 3, 4, 5, zadrži ruke cijelo vrijeme u istoj poziciji, 6, 7, 8, 9, 10, odlično. Sad lagano spustimo gumu prema dole, ne da se odmorimo, nego da se još malo dodatno težamo, što znači povući ćemo rukama maksimalno prema dolje i daćemo si otpor. Što znači kad lagano se spustimo dolje u čuče, rukama ćemo povući prema dole. Tako da lagano već pokrenemo triceps koji nam uskoro dolazi. Znači širina stava, širina ramena, sjedimo na pete, povučemo gubu, dignemo se gore. Dole, povučemo gubu, dole. Može, 20 komada. Ajmo. Znači idemo lagano, spustimo se dole, povučemo, 1, dole, 2, 3, sjedimo na stolicu, 4, 5, širina stava, širina ramena, 6, 7, diši kroz izdah, 8, otežaj si, otežaj sad, 9, 10, 10 kao u igri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diši,
8, 9, 10. Odlično. I dalje ne puštamo gumu. I dalje je ta guma gore ostala, znači iz ove naše pozicije ramenog potiska. Idemo lagano sad napraviti malo i trbuha. Što znači da ćemo svaki puta držati ruke gore i kroz izdah ćemo napraviti lagano trbuh. Svjesna kontrakcija, osjeti trbuh na 3, 2, jer promjena počinje u tebi. 1, idemo desna noga, osjeti kranč, 2, napravite nagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kao u igrici, 1, osjeti trbuh, 2, ne žuri, 3, pazi na disanje, 4, 5, 6, 7, 8, osjeti trbuh, 9, 10, odlično. E sad, idemo dalje. Nakon ovog nathvata koji smo napravili, krećemo u kombinaciju pothvata. Opet ponavljam, sve to možemo napraviti i sa puno jačom verzijom. Sad ću vam pokazati kako. Radimo vesanje u pretklonu, što hoću. Svaka vježba se veže, iz vježbu u vježbu veže se, a najvažnija stavka da je širina stava, širina ramena. Leđa su nam ravno, ovo je pozicija. Ako vam je ovo pozicija leđa, ne valja. Što znači ovako, kad lagano odemo prema napred, pazi da projekciju prstiju ne prelazi projekciju koljena, idemo kroz izdah, navučemo gumu i kroz izdah kao da navlačimo hlače. Vesamo u pretklonu, radimo leđa. 3, 2, 1, 20. 1, 2, tvoj lopatice, 3, žuj, 4, radi još tome što radiš. 5, 6, 7, 8, 9, 10 još. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ideš fino, 9, 10. Ok, nakon 10 komada iz ove pozicije samo ćemo se lagano podignuti prema gore i napravit ćemo kombinaciju biceps push. Kako izgleda s ove strane? Biceps iz te pozicije lagano gore push. Znači, zapamtite, radimo tonizaciju kompletnog tijela. Širina stava, širina ramena. Nemojte gurati laktove prema iza jer to ne valja. Ok, kroz izdah napravimo biceps i napravimo push. 20 komada na 3, normalno smiješak, 2, 1, ajmo. 1, i sad 2, osjeti biceps, 3, 4, samo diši, 5, 6, samo disat, 7, lagani počićan, 8, disi trbuh, 9, leđa ravno, 10, 1, 2, 3, samo diši, 4, 5, špino, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Mišić koji još nismo odradili je triceps. Vježba izgleda vrlo jednostavna. Stanemo na gumu s ove strane da vidite kako izgleda. Opet nam je širina stava je širina ramena, leđa ravno. Kroz izdah napravimo 20 komada, znači ovo nam je pozicija. Zgrbljeno ne valja. Pozicija iz ove strane, 20 komada. Pripremi na 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, samo diši, 7, potegni ruke, 8, 9, 10, 10, 1, 2, samo diši, 3, 4, 5, odlično, 6, 7, 8, 9, 10. Tako, to je prvi krug. Prvi krug je odrađen, na vama je sada, se zavisi u kojoj kondiji jeste, možete odraditi jedan krug, ovo mi je početak jako dobar. Da li odraditi 2 kruga, 3 kruga, na vama je. Zapamtite, zdrav život postaje navika. Bravo.